me do ozo na ova gbe nkepe ya balachi egbe ni me dibe mi akponye be Bibla fe obe Yohanes pagbare rego me senam de Yohanes pagbare tawi ene Yohanes pagbare tawi ene chokpipi gbanto ko yide gome vide ma han vide ma ko tanya so ya be Yesu fe ka klanya o gbogbo kokwe ngbedodo nanu srola o rego me senam de okay fifi line mayi nyame nyalambe megana miape ji nabubu nyanyanya o meho maujise eye meho nye ha jinye se fofonye femela no fe gedeli no fe gedewoli demele nenema ola ne miglenami elabena meyina be majra tefe dodi nami eye ne meyi eye mejra tefe dodi nami la magava eye mahomi de nyewunto gbonye bena afisi nyela melila miawo ha miano afima amen egbenu ita meko nyaya ko vanye be ejebe mi abususu eyanye nya gbanto imanu gbogbo ejebe mi abususu mi atawe ne mi akono bibla haren mele block ple susu be Yesu Kristo vanye gbaji echojipo ya vanye gbaji obe oji ya vanye gbaji ya owi hole jojola ya bugeda yame ya be ale buda yame sigbe ke ya gatro agbofa mi atawe nye me gbebe ma atro agbofa Yesu kunya tepe machi nawe mi ame ibode me dibere mi akomia posuso ko dade anyigba ne mi asenya gome because me kpobe mi ame ibode mi akoya no nugbele susu me nawo mi awode ya yovo ko agbanye ko va flu mi le Yesu apo abe ame mi ava dogole tefede vo machi na ne Yesu delede e ya nye yovo ne Yesu delede e ya nye yovo Mandola ame botomelo Yesu ame botomelo fifi la kla ede dole Ghana yi onye mkpenu wo onye be Roman Catholic to ko nu mako doda elego mesinamde ede dole Ghana yi onye mkpe be ota abusambe ya ele ame ele ibo ya to Yesu de avala lesi ya kwa foko dadeji ya onye pe tata amola fadole Ghana do come fifi la bere no deda Togo me chesigbe rompo de si ade na gede le Togo me akpo ale ko onye be lebe home alo la ti home ne ba le tight jona nu ewole ya jona bishop professor na globere me ga ko tight cover na yo va idia me de na ko tight kona me bianku de na ne pastor de le nufu atradi sigbere wanya be amiere mi afa nyu di ole even though Bible azaole Yesu Kristo vanye gbaji me glolo ele ekude enobubu no dodole home vo mete mbu va do de la fikra ya nye be yovo fia fito de wawe kwa gbale cover na mi de Yesu Kristo pe mawu de wo dafu menye mawu Yesu Kristo pe Yehowa de wo dafu le fuma na tefe de kaine le ko gble me bia se nchobe ame yova ho accident play ya mebu Ethiopia ya mebu ore voe ka o onle de Biblia mia Biblia ka o enya ka o de Biblia yo le ngongo de enya be ogbugbo Biblia zigbozi adrea fifia Yesu Kristo be yi na ava jira no pedo de nami fika wa va jere dole tawo ya ne pa agbale envo ne po agbale yin ha Yohanes fa agbale tawi ene jo pupi gbanto ko ye elego mi se namde Yohanes fa agbale fe pupi fe tawi ene jo pupi gbanto ko yi de dome ngomia ma gbobe ko yi de pupi ene ya ni atowe menye nu meyo yewo ametung jira tefe de kenami o mianto ele be hotu la tigli otu le ho pacha ome
Ya Yesu Christo jola nyigba bede yine ya va jira no fe do dinami. Aleke wate wa jira no fe do dinami. Video ya mekolo ofiade na kpo tepe ya good Dubai UAE ema. Ele Dubai kpo ema. Amo le jifo tu la nyigba. Jidudu le jifo tu la nyigba. Dubai ema. Jidudu le jifo tu la nyigba. Miape president ode no kawole. Yo vo trozu Yesu Christo nami. Ya o la si do miaji le mia wu zaklekeli. Nya tefia de kai. Magbleti. Po Dubai da. UAE enya ya. Dubai Abu Dhabi po Dubai da. Miatowe. Yesu Christo jola nye gbaji bede. Ya va jira no fe do dinami. Ne yi jira no fe do di vode ya va plomi. 2000 years enya ya. Mekpo gbova. Miatowe. Ame ibone me vususu de. Mia no ya me kaka mia vola ni baji. Ya nye ma factory deke melo. Ya yovo womi kluvi. Torchlight yovo awoya akovanami. Awu yovo awoya akovanami. Ya mi ya mi no yin po. Ya mi le fu ope ya ko mi la wo. Mi ne mi po ga video ko mi cover play. Ne mi po ga Africa ncho acho. Ano jipo ho ya to bitu. Yime po nyata na do kuyo. Yime po bu factory de kapel. Mi atowe. Ngo gbede mi na lo me gbede mi. Yesu Christo be ijo ya va jira no fe do dinami. Vo yo vola o le yo o fe jipo tu la nigbaji. Ne yi London de ya na kpo be na dele. Yi da America na kpo ni yo le jojoda. O le o fe yo jipo tu la nigbaji. Me ya mi le mi ape jipo tu le mi ape tame. Bene Yesu avare aba komi cover idade te pe ma china we. Me agble ma ga gbleke. Yovo iva umi atogbe o hobo sika fimi. Et tout ya cover we. No me kwanya ope history de me dibe na va isro history. Afina ko Bibla. President of Africa ejebe no nabe amesia me ka nye so foko jebe no va isro history. Vo ho nyebe president corrupt president we le fu dynamite are. Wa ho me le fuma me le o ka. Policy de ke me bla Christo towe. Amesia me to unchoko suku o de sia de me ko wu solime. Et c'est de kemekpo nous inamenya bantobe Christianity e fi pe habobo onyede e ya nyenuma be c'est de kemekpo amesia mi ati wan choko ayodo kibe inye bishop amesia mi ati wan chobe be inye pastor inye evangelist e ya inamenya be Christo Christianity alo nyemenya ne Christo habobo ma ywe ode e fi pe habobo Ajobla super ha boboya yovo kovanami. Yata esemele Amerike o. Ati wons busol me fade ko na bango nko ko pa. Ni regulation mele na Christianity o. Christian Union de ega hoho ya ko nya. Mi atowe pale Dubai le developing na. Ya mi ola mi le anyi gbaji le hia me ehia duku mi e fokwa o me po ni na do egbe. Develop school fees o me po he o. Elema ujo bene wa va koko ide jipo yo vo iva wumi atogbe ode ma po jipo akọ jipo pesa afriko na o be jipo pesa fide ya nye ya o yo vo ma honu ma gbede o. These are the men we look for. Amen nchu abenchu ya togbede ya mele didi le Africa ele go me senam de nchu abenchu ya de ya mele didi le Africa ne wa na. Yes, these are the people we need. We need quality people like this in Africa who can change Africa into something. Mia tokwenye mia no jipo, mia no Yesu Christo ujo. Ne wa va komi ko ide jipo. E don ye le gbogbo na we, ma ide jipo Yesu Christ le vovo na nyigba. Yesu Christ le vovo na nyigba. Anye ne gbova ho. Ele sere, aha. Nya de kai ma gbona we be ejebe mi bu mi ape susu mi akọ hran gbale. Elebe home Yesu Christo me na ho. Yesu Christo de dole ya wa meo. Mawu ameo de anyigba. Be na va pe fuvo avi na wa va ko ide jipo a. Eke ma vide kata oko va anyigba. Von ka ewo. De nouveau mada, nouveau yobe jojo menyara adan pleva pe nu made. Ahachoe. It is a big lie. Ahachoe. Nye magble na we. Amenchu abe ameya. These are the men we are looking for. We need people, responsible men like these people. We need responsible men like this. Mega mwobo jagbane na subscribe.
Mais bien que qui peut jogbe nyue na we. Mia nodu.